A celo ali sam košček? Ma kva, celo, kva. Celo? Ja, ajde. Čakaj. 1, 2, 3. Ok, folk, dobrodošli na moj video. Tokrat bomo delali malo drugače in sicer moj prijatelj Andraž se je odločil, da bi mi naredili en challenge. Tole je Oscars surströmming filet. Kva je to sploh? To je dejansko riba, fermentirana riba iz Švedske. In to je ta Oscar začel pač delati komercialno, mene 50 let nazaj. In to pa je ful smrdi, na polno. Ne vem, če vidiš tukaj, ampak tole je kar napihnan. Tako da videl sem že ne par challenge-ov na internetu in so bili grozni, zdaj pa mene prav zanima, kako to zgleda. Zdaj pa Andraž, zdaj ti meni povej, kako si ti prišel do tega. Ej, to sem jaz tam 2015 videl to na internetu, pa sem rekel, pizda, moram probati, ker me zanima, ker sem počas delal v eni firmi, ker sem že prej pravil, ker sem pač pravil in je smrdel, kanalizacija je dišala, da vidim, koliko to dejansko smrdi. In dejansko vsi, ki so pač to probali na netu, sam ga so odprli, so že strašili stari. Dejansko mi dva morava tole odpreti in cilj je, da mi dva to probava. Oscar s širim štore, to je dejansko kar drago, koliko si plačal? 45. 45 evrov za eno konzervo, ker niti ne premore tizga, da odpre. Ker to je za njih gor specialiteta. Specialiteta? Ja. O, shit. S čem boš pa ti to odprl, kva imaš to? Old school stvari. Old school. To je to. To je to. Ok, are you ready? A ste pripravljeni? Ajde, po mojem ne v tok smrdelo, ne vem. Ma ne vem, gledaš ti na neto stari, ki požrejo vse dobesedno. Stari, jaz sem obrača. Fuck. A skedo? Aj sem jedel, pa pil sem glih, tako da ja. Jaz sem sam kaos. Ej, če bo smrdel, če bo zabruhanje pet tja. Ampak po mojem na to krize. Ne, se ne bo. Ajde, pri. Ajde, pri. Pa znaš kame. What the fuck, stari? A te je pošpricat? Direkt. O, kurva. Direkt po faci me, stari. To ne moča reči. Zdaj si bil pošpricat. Oh, fuck. Ok, smrdi. O, fuj. Smrdi po grezanci. Ko me pošprical, stari. Prav zalil ga je modela. Tega pa nisem pričakal, priznam. Tudi jaz ne stari modela. Shit. Ok, zdaj voham, ampak po majke je to vetrovno, pa to ne smrdi to. Po moje ta vonj tjaho od stran od mene. Ok, zdaj pritiskaj udar ven. Daj popivni to mal, človek božji. Ja, popivni to mal, sinarijo. Zdaj me, jaz ne voham nič, zato ker dejansko veter piha. Jaz voham fulka me pošprica, stari. O, fulka. O, ja, ka pride... Ne! Ne, vohi, res. Čak. Ja, pa te... Shit. Stari moj. Sploh to pizza smrdel, ampak me nabruhanje... Ja, tak je bil. Pusti. O, shit, stari. Pusti, če si mi pred nos prebal pizda. Si za mene pošprica, stari. Ne, se ni to hodo. Ne, smrdi, stari. No, nisem pričakal tak vonj. Ja sem že zaspan, da ne dojamem. Ne, škaj, sem smrdi, stari. Vetrovna je, veš. Sam tak... To ful smrdi, stari. Fuck, stari. Iritira me, sem opazil. Prav... Ja, enkrat, kad ti začne, kao. Prav iritira me, ja. Prav tako enkrat, kad začne ono... Šite. A sem ti rekel, jaz sem pač, ko sem tam delal, ne? Ja. Sem tiste mušice, vetrolok, ko sem jaz to, kva to smrdel. Ok. In sem rekel, če bo tisto bolj smrdel, kot tole. Ok. Se pravi, ti si neke mušice najdel neki in pol dejansko tiste smrdel. Škaj je bilo? In si rekel, to je bil hangar, ne? In not je bilo... Sama je, tak, poseben moj. Not je bil muholovc. Aha. In valjda, to je pač minili, to je bilo vode, stari. Ok, ja. To sem prav spomnil se, taka barva, kot tvoja bunda je bila. Vse je sivo. In sem rekel, škaj ti smrdel. Ok, sama to... Mene je obrnil, sem rekel, če bo tole bolj smrdel, sam za enkrat mi ni cool. Ja, škaj je, po mojem, ki mogla bi biti v prostoru. Ja, itak, V valjda. prostoru mogla biti, ampak dobro, vidim, da se znala, vidim, da se šla ven. Ma je tak specifičen vonj, nisem ga zavohal tega.
Ne bom, Ne bom več stran. Kurva, stari. Sam ga res bazis. O, fuj. Kaj enkrat to povohaš, da se odvrne, A stari. nisi rekel, da to tebni. Ja, pa tako ne smrdi, stari, pizda. Fuck. Čak, dej ne pošpricat me. Ne bo. Mislim, da že pošpricat. Vej stran, stari. Ne, to je zdaj filet, to je dobar, stari. To so beljakovine. Ja, to je za bildat. Mislim, vse izgleda, da bo na pod kameri. Čakaj, da bom pokreboval. Oh my god, stari. Oh, fuck, sam je res ta Oskar Ströming. Tega ne dela doma, ne priporočam. Oh, fuck. Ha? Sti normalen, sti zihar na to. A ja, dej. Daj mi ta en, majkic. Daj mi to. Daj biš tam. Daj. Okej. O, tak. Sam me tako ligal. Tako gled to. Gled prav tako, kaj je en smrku, stari. O, fuj. Kaj smrku je, stari. Gled to. Je to tekstura, sta. Gled to. Oj! Čakaj. Oh, fuck. O, kva to smrdi, stari. Sam ga res bazdi. Tak. Tak zdrizasti Ma- vas. Nek. Ajde, dej. Da jaz bi mehen koščak. Ma kaj mehen? Kaj, ne bom se jaz najedel tega. Kaj je šmrko, leto stari? A vidiš? Jasne. O, Fuck, žolč mi vam udra. Ajde, Je jedi. tak specifičen Ma ta vonja. kec. Če ne povohaš je dal, ampak ko povohaš, Ja, fuck, stari. je kusno. Pa je okusno. Ajde, čakaj. A greva na 1, 2, 3. To sem tam dole. Čakaj, ja sem ga res. Čakaj, na 1, 2, 3. A celo ali sam koščak? Ma kva cela, kva. Celo. Ja, ajde. Čakaj, 1, 2, 3. Pizdo, vse sem ti po bruhu tle, fuj. Slano! Slano, k prasica. Okus. Ful je slano, Sam kaj enkrat malo tako. pa tako, kad začne žveč, kad začne uno premetavati po usih. Kakšen je to okus, stari? Pa jaz sem mislil, da si ti zdržal. Bež. Vse tako zgleda, kad da ti gre. Pa ti mene iziritiral, opa. Tak en okus, pa tako kar malo me tukaj v grlu zdaj ujeda. Tako, aj dober. Ne. Zdaj čekaj, Kaj svina. A bo kdo jedel, a bo kdo probal? Kaj da bile mušice jedel. Pizda. Jaz sem se nuno Ful spomnil. slano, pa tako malo tako grize. Jaz sem se nuno spomnil, une mušice. Kaj mi pa borili. Kaj praviš, a je vredno 45 evrov? Ne. Ja? Ok, to je bolj izkušnja bila, ampak fuj, stari. to folk dejansko je. To je v bistvu fermentirana riba. Kaj je to fermentiran, kaj v bistvu zavre? Ma ja, Alkohol. neki talga, ja. Sam, Tako da, kids, don't try this at home. A bo še eno prav? Ne, glasno. Dej no, dej probi še enkrat to. Bež. Dej majke ti še eno, aj probi pogolten. Ajde, ma ni šans. Ti povedal. Ma ni šans. Ti Fuj, zdaj čel smrdim, kaj me pošprica, stari. Fuj. dobro, da ni mene, stari, jaz nisem doma. Nač, Andraž, to je to, hvala za nakup tele ogabno smrdeče ribe. Dej to fukam kanalizacijo, vse skup. To on klep pusto, pa ne zagniješ. Dej matki kao, dej mat probi eno specialiteto. Ja, se vejo. A? Se vejo. A ve, a sem rekel, šit, daj prines mi še nekaj zapit, daj nekaj prines. Tako da to je to, probali smo Oskar, čakaj, Oskar, Zdaj pohaj, maki. ma ne voham, zdaj to, No, dej, bež. sem stari, kar ne bo mi je tako zapečeno, danes nema žvaljanja, danes nema francuza. Zdaj moraš iti na jufko s čebulo. Fuj, po moje uno boš kar po tisočkrat. Tako da ja, hvala, ker ste si pogledali ta posnetek, Oskars Ströming.
Tako da ja, to je to. Res je za nič. Andraž, kaj praviš? A je to, kar si si mislil? Ti zajeno, ja. Ja, ne. Čeprav sem pričakoval, da bo bolj smrdel. Zajebala sva, ker je vzun, sem rekel, da mogla nota. Ker piha, ful piha in dejansko piha v uno smer in daje stran ta vonj. Tako von ima, no, kot ti rekel. Nekaj posebnega. To še nisem. Smrdi, sam kad začneš ti organto vohati obrne. Fuj, to je to. Hvala lepa za ogled, subscribe, šerite ta video, pa se vidimo. Andraž. Ajde, čau.